Na magaletrato kaya pwede obtener el news team, tadale mira con el cogida de un ilegal hulbot-hulbot desde na tumalutab. Coreste akuhi el personas del Philippine Coast Guard ayer. Con el confisca hulbot-hulbot y entrega na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kaya ahensya encargao impone con el pena. Nung nahuli po namin, tinurnover na rin po namin kaagad dito sa Bureau of Fisheries, which is sila naman po yung lead agency para sa filing of appropriate charges po sa kanila. El intensificado campaña contra con el magahulbot-hulbot siguiendo el orden del presidente Rodrigo Duterte para intensificar campaña contra la ilegal pesca na mar. Bajo na ley impone el BFAR, un violación na uso de active gear, onde tali na kaso kriminal o kaso administrativo, el que puede enfrentar al magaviolador. 100,000 para media milyon el valor del castigo que él puede enfrentar al operator del mencionado hulbot-hulbot. Asegun pa na Philippine Coast Guard, kada dia taman monitor sila con el mar para asegura que pwede kuhi con aquellos magakienta conduci illegal fishing na mar. Ito po yung response po sa directive po ni President Duterte po sa Philippine Coast Guard na i-monitor yung rampant ng illegal fishing operations po doon sa part ng Basilan. No? So ito nga po, every night po, every day, nagpa-deploy po tayo ng mga floating assets to conduct patrol sa area po na yon, including dito sa Zamboanga. El BFAR de más reciente ya habla que uno prioridad del secretario Manny Piñol para intensificar cogida de mga illegal pesca na mar. Por medio de un programa onde el man-deputize también con magabadyaw para nabantay laot, quien el ayuda con mga autoridad bisya con el mar. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.